Tukaj vstavimo USB ključ, pritisnemo gumb in voilà, vaša knjiga je tu. Aha. Pa to zna vsak printer, to je to. Seveda ne. Čak, dej malo prim tole, no, dej malo prim. Hudo! A lahko še jaz nekaj probam? Jaz imam take rdeče. Ta mašina gre z mano. Ne, z mano gre. Pa se jih imamo več. Kaj me briga? Riko, hudičevo dobre mašine.